Okwirukanjirira oku kwaba muzigiti gwa Kahirimbi omuli Isingiro Town Council Isingiro North kandi abasalamu bayereka ngo muzigiti gwabo ogu gwamara obwire gutari kurebeka gye ekyaragireho n'ishomero ryabe ry'omuzigiti gwo mushicweke eki okugwa Lilian Ruteraho yasobodde okubeera nga tukwatirako n'abeera nga tukwatirako olw'okulongoosa omuzigiti guno awamu n'essomero okutwalira wamu n'abantu bonna mu mbeera ey'olwaleero ekifo kino Kahirimbi efunye essanyu ery'amaanyi omuzigiti gwitu tugina huzi mungi yes huzi tingumanyako ngendigijangu nendebe kanungi so nanye kowiza omwanya kandi tindi musya omucweko omwabo kuba buramuwona tusiba hamwe konka mwanya ogundi musya nanye ninza kurwana ensawo ya simiti webare ngalo z'amaani wawe ono mukusasira oku owabari omugenyi mukuru Lilian Ruteraho yahiga abasalamu okushagika amashomero gaabo kandi ekyanshemeza munonga twena twaturya kuguboneza abokuba ino kugube kutabonire gye twasheramu kuboneza kandi ekyanshemeza no kureba ngo amadini gona twena twayegita hamwe abakristayo abasiramu abakristo kureba ngo twena turiyo tukwata tuteka itafari nango kuboneza aha muzikiti gwa Kahirimbi omugandi abasalamu bashaka okuguma mu dini yabo Allahu Akbar okushaba oku kwahebwayo Sheikh Saladdin Musi district kadhi wa Kamwenje main mosque omukusara kw'eriizooba ng'oyagala okweteekateeka obulungi mu nsi muno ekuwoomere gibeeremu ng'ofaanana ng'omuntu omugenyi omukulembeze w'eggwanga omwezi oguwedde abadde alambula Lwenzooli region naye yatulambula yagenda tegakyali mawulire nza kusaba abasiraamu ngwabakye nga balwanyi omushasha mbashabe biizini Rahman kureba ngu twayefaho munonga nabija kutwebaho omuganda gwe baratukwatiraho n'abaana barije kutukwatiraho kureba ngu twamariza projekiti eki okusara oku kwahikwa bebembezi batari bamwe na bamwe nimbasima ehiturugire ehitwashikana ehiturukuza kandi ebyo byona omugabuzi kubikorwa higuru y'abisi ya district abituhereza Gashoka Ruth Nuwamanya na Anthony Twine